Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say AfricMedia equipment apapa, a chair for our quadri ewadisium, any air conditioned room there, AfricMedia media law, advertising, camera handling, and marketing there. And then location AfricMedia junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi andada wa na memo bi nkasa me frama wankasa frɛ abati bi adofwe sabring ma wa conversation call edeba AfricMedia seria wonim no ade ache na se asem foforo ensia na twese sanda no yansori mfrikete so ene ti de biara da ye ba maboboa no e de ensem a ekotwi ko obreman e de ba bed time ensem no emu ihu choro eni sapele nyinara ene wo bete wo waso ene ti eyi we fide ni emfiri ha no ye twa ye ho sema na me ba me din e de na ahwenye me ba ye de nkomo twetwe no e be hyehyɛ so na me ma wakwa oba say when you kasa fidie no emfiri aha no mo se we no so e hwe eye AfricMedia say enne na ye di eda edi kan a o hwen ya me hwere say be hit subscription bell no so and subscribe my Instagram like it na share afei so me ma ore fi say odi wadwen kire ebeba e wo comment section no na wo ma ye hunu de won so odwene efa asemi hu ene asem a eda epono so a me ba be bo mu ene se abranti we bi se ohia ababaawa e wo AfricMedia kesiye so eye Facebook one na atena mfie ba ko ene bosome ba ko wo se wodon yi pa bibia e ko wano e wo eye omokita hodie omoyonko fa no ene afei so omo pese omo tu anamon e de ko awabre mu na mo mienu nyina e wo mfinhia aduasa miensa 33 years nenso bi e wo ho ene se o se e how kese a e da ho ene se oba no wo fa yefunu ana sebe wapon sa empre ennan eno nti no amnam so amana hwere sika ene ahonyade bebre e wa ayaresabia ene ne ekika ho ene nti o se oye na adwene se wo pese on matsa o how ye da hoyi efri ho no eno nti no on pese ntoto ye bi eleba one ne yere ama me hukeni no a omo ba be ware ne entem ne senti wo pese wonya ho adwenkyere wo hwa on ware na ware mu nso so eba bia ne ho no ma ebepie eba ne nti onkoso no ware ama se onjai abaya no na onkofa oba foforo Yanko ni Potakasem or say, I met this girl on Facebook and we have been living together for the past 1 year, 1 month. Truly, she seems to be the best I've ever met since I was born in terms of compatibility, fun to be with, and a good understanding and maturity. We are both of the same age, 33. So the problem now is that she do have miscarriage about 4 times within this year, and I have spent a lot on hospital bills and the likes. So I'm thinking of quitting since I can identify the problem from the beginning that she has a problem of giving birth because she has not given birth before to in life. Do you think this marriage will work without a child? Wosha awari ebejina abra oba enimu ana omo matena se a check 20 years 100 years kra eto da yede na we onkoso ana eno ntino insa ka okunu ni ba ko a kyese onim asem no onimu ye pa obetimi atwetwemu ama wankasa wadwenkyere na dwenkyere na obema no ebeto tiri mama na aboa eno nti yewo Mami hana e wo fidie mu hana nsi yo di bi so kam na e boy ese ma Mami
The dance so obeka yensa wa. Na mpombo kwa die. If you be an hoye. Ebusiana nso Be a double. na osiri die. Dida ta oba. Asamu na emare won eza em sorry. Ara won sorry. Easy. Best mixed feelings. Come for be answer. Be yes serious. And the wife almost said it all by each other. Why if come That's and to answer my dog, and then ye boo in you. But you try a farm at the macrachi anything. You made us similar. That her phone so as I mean, sure, I must say, Danny Damudi, follow ye. I mean, Shamapa, Munkos, one any my power fear. The mechanic said, oh, Papa. A true mirror was say, ye man, how much out of a true baby was say, man, chill dog. Say, Udo beer, I was so don't be beer. So, do beer. Oh, so don't be beer. Wish yan, man, auntie. Ain't ye about say, on ye say, and say, and no better one tap, for my. I will leave you a come better you. Yes, I did go by Job. If I Job, dear, yam fat to him. Or Sarah, the bride, and so many idea bands, or Sarah, Papa by M.G. Not then a bonny bar, and no dear me so. I was saying, your memory no more to know. You know what I even, Ben may be crying himself or bar from the crowd the better. Your Ben may be your horse. Where you not dream one wish your bano. I love you. And some more banner from the kitty. Oh, fine, cheddar. Now, O'Donnell, I can't say O'Donnell. Anything. A beer say you really here. If you cry now, Ben, mistakes need free. A fat baby to me a free. What I say? Ain't you was say, Mokam bomb. Now we near a sin of fun saying to Uniano. Unia ba no na fan say and sorry be na aba sebi you be me worry enye sika owo ba e ma ni what I say obi so timi nya eye japade efie cars na ahye eja tumi to fie ni enti edrum re bi anipa mama ye use ya bi na ye nhwe wodo sesi awu pese unjai no wen en kofa Obi sa say aware ma oba be ware no oware a onya ba enti onye obejai no enti eba ni nti onye obejai no onya obejai no sa ti wo pese wujai no onye den wan na emefa no ebi nso na nyankopon de so wadwen na ahye nyame ofa kwan bebree so e de ye na ade sa enti we de me ntwa wanu pese me hu obeyi Oshiano, ewo AfricMedia kesi yeso. Social media, Facebook for instance. Enti no, ne sa yomune, obiai hunu say, baby onim ne krampo no. AfricMedia kesi yeso. Eno Oshiano. Enti eho no mokra me se question mark bi ewo hono. Na wetimi ne natna 1 year, 1 month. Wanya miscarriage for time na say onye bonyini o. Enti no daba njina so na odi bema obema ana se oparo ama aware no esipi ana njina bema no ebi ana wafa na ho adwen dada ana ebi ana because of baby a wohia oba no nti ebi anipa to me because me nipa bebre a ukohia ana unya friend kra ho Facebook ni ade a otumi gu wabem na Facebook na confirm kan no kra na say bet obi ni baby a obehia ne boafo ana ne dofo baby a obehia odofo bia wo ye odofo ye ma me mo panyimfo no mo kan say mi so bia o baby o hia ne do obi to be hia ne de e wo yi ase why na say I sorry them market obi a o baby no de mistake bia nim ni nyina ne say because o hia no me ye sure say mo kasai ena obi e mo hunu na mate mo ho ase se wo enti wo se wo do no hwe wo do hwe odo ma no fani say mi hu na me se me do me pew hwe 1 year enye easy o 1 month class and 1 month abeto so
Ebi kura nanka or chance bi kura or baby. So when we na make say ebi kura mistake na abana onyema na 1 pound no 1 pound. Ebi kura na ebi free wo be man. E kwan be nso na be free be ma because enyem oba ne be ma ne nyinsen. Odi nyinsen ni e ma ne wia oba nko na carry nyinsen no for 9 months no. Iti e kwan be nso e na affect pregnancy no. Oh. Ebe to me ko real no be ebe to me unse adwene nyame dia maye no. Enti wo ye bibia nsenti na wo ye bibia wo dwene ho tutu. Enti ebe to me aba say bi kra na mo black no. Ebi amowo. Yes. And a mistake betting me aye. Aba mo mi enu mu. Ebe to me aba te say they call Bible man betting me akọ say o ko hu me bi efiri hu be man hu fie. Ebe to me aba say efiri oba hu fie. To sha encounter spirit. Yes, enti omo de me person be try omo be man no so se on ebi ana ondo no. Na wa fa ne ho adwen. Ebi ana ondo no. Enti se be man say odo no. Pa dia. On fa baby na on doctors na omo nche. So mo hye na samfom so bi ani ne hu na efiri oba no. Eno kura no minka se onjai no. Minka se onjai no chire odo. Se ni omu na aka chense odo no. Chire sa de no ne nkwa ewiye. Ebi kura na wo ware na wo ware mo ware bia ebi kura na ene ma besesa. Ti mi ntu ne for say omo call checkups ne ade a na se still no efiri oba na minka se onjai no. We dey asemi dey abebo. Na so hu say nansen emmemma anase nkracho mesisi so no. Obi aya o say mame ne wo enyem ye fa yefunu a na makohu obusua. Anase mame ne wo ye wo a na yakohu obusua. Enti na ebi a wakasa asemi ato oba na adwene mu say asumesi the moment a obenyem pe na mewaro. The moment a obewo pe na mewaro. Na akoba ni say no oba mo e na nko dey. The American say papa ma bebre ye mistake. Me your body we can home ye mistake bebre. Be ma de ope oba na wo ho ahobo aso say obe ware no de ni be kofi akwa emi wan de ye. Oba bia so mi catch oba bia say ma be man kan cho say nyem na wo nyem wie na sa wo a na makọware o eye mistake adwin we esesa enkadi enti na bema to me ware no say chiti what you say enti eye mistake girl no ema ne bema no ebi ode to na adwin mu sa na fine es no bi ade na adwin ti bi ono no ogitu na akoba ne sa pedemetu afofrofo ne say some mistake no mo bia oba bia anye Jise bia mu wo mu ne bia ato yes impofri mu dia eno die bet se be ma no di beto oh ma nyema ansa wo nyema meware o ana say no mema o madwene esesa mema me papa counselor ne kan di why don go o say ade we mema o mu pia free ma o mo nkai o mo kokoko enti no meka sure baby I say e ma dey yes am mistake ni da ope wa nko ware yes esa o dada wa dwini to me sesa e mema o ma dwini to me sesa se wa ware wo dia wa ware wo but on ware wa enjintu se menyem na me wo a wakowa dabi o yes I mistake e betumi abasa wo wo be ware o e betumi so abasa o wo a on ware Hey, ebetimi aba ne say owo a obewaro ebetimi aba say owo nso a onwaro asem yi die edika editie megidi say bebre na yaka na bebre nso so na won so wafa edi atu ukotodwem eno nti no enche kra na ye ba besore so na so ansa na ye besore so ye beje ye maame anu asem ba ko say asem ben anase futu ben eno de be ma ababa ahwa ane ne crash na onya no yo that's asem no marry because me oba oba do dia make catch me din ga catch be man say
a drew bre was a show dodema obano. A drew bre was a no shia no I love you, a fine drew say. What stress I love you, not sure no. Eti papa mo boni mo jobu kan bi na me dey enfato no. O se papa bae no, boni bae no me gi ade na papa nso bae a. Papa bae mi som, boni nso abe wo se mi som. Because of that na job no do erade. Na job do erade. Nti wo try ne do e di try erade. Enti mre we ya so say bra me nua be ma me dofo. Try odo fa try oba no. Me njai no. De me ka chon say ebe ye njai no. Oba ne nso me ka try o. Se why ye bia because me man e bi hadwen. Aye say obetete o, obedi wani, enuma duro mu, entete. 33 years. I think that 33 years. Yes. Only undru baby a. It is still now what can be na still now say sa. For some menyame, na chon, na wo chon wa mrepa, e beba obehu afere. Obehu afere ntika wakoma eto uyem. Ene ka wakoma efa eto uyem. Dodo akonwa wo we ba for international nche. Eno ntino ye bema ye muso e de free of fan. Sa ofa wo hwe. Bomade say obe subscribe, obe like, na wa share eye AfricMedia. Medin e de suna hima nana abna ahene. So when we have you ma na yakra.